yeah, like, I don't know, when he was, like, we were hanging out while he was hanging out with Callum and Fit instead. Yes. Like, That's what it's called. it's reopened. Is it? Because I knew they went online for a bit. Yeah, I don't. The Queen Margaret Halls. Oh, really? But I mean, I've not been. It's reopened. Eller hvad de nu kunne finde på. Og så er der også en klokke herinde, der ringer hver gang et nyt barn bliver født ud på Skyby sygehus. Så det er jo ganske fint. And here we've got Doc 1 here. It's the main library here in Aarhus. We have got the civilian service in here, so when you get your passport or your social security card, it's in here. And then we've got a clock. Blev færdig i 2013. De er inspireret af rigtige isbjerge i deres udtryk, så det er derfor, de er helt hvide, så har de her blå altaner, som vi lægger ned mod bunden. De er helt blå, er de oppe i toppen, og de er faktisk helt transparente for at symbolisere den del af isbjerget, der er henholdsvis under og over vandet. Så det er ret smart tænkt at ligesom oversætte konceptet isbjerg til en bygning. Here we see this interesting building here, these white buildings here. Foreningen, der ejer bare en af de her skibe for at kunne betale byggekunstnere. Wohnung Geschichte war verkauft. Ja. Kollegie herinde, og man har jo det her tagterrasse, fordi man har bygget meget højt, så man kan ikke have sin egen have, og så må man altså tage haven med op på taget. Og det har man så også gjort med de her drivhuse, så man kan leje et stykke land inde i, og så kan man, altså beboerne, der bor herinde selvfølgelig, de kan komme op og få lov at leje lidt, og så kan de altså få lov at...